Kalong ka snisa jingkin mau ya kinong shong shnong ka than amlarem hadin sa photli ki snem pan minta ka kenti kelayo komba arklor hanyo punyo lak tengka pantai ka yeng trai kam ka batmai ya ka bala tip kum ki integrated block complex yo mau nongrim ka jingtai thamai ya ka yeng trai kam lawan ban bo da menteri ketenat C&RD block ka sarkar jilla uba hamlet son darling ha ka jingi don lang menteri ketenat ki kampo yeng ka sarkar jilla uba la kamen rumbui uba long ru MLA ka than ki officer bat ki pai ba nong song shnong uba hamlet son darling ha ka jingkren ulaong kadai ka sin ka beningkong ka history jong ka jilla Meghalaya ha ka bala yo shispa ar folklore tingka bantai thmai ki sapu hun reu tili ki office jong ki block ha baro ka wai ka jilla Meghalaya yakni ka integrated block complex ban inaugurate dengan bu foundation stone bu foundation stone matasni ikermen akan ai ka jingerap shushu ikipat ba hakaba hakani ka office patman ta kembajulong ha block siatre bitangi ki kam block bed ki kam bidai bat ka CRD skills bat ki SRWP, MLA schemes, MV schemes, minta kita sebagai bagi departments kita po basin na PMAYG, NRLM, MBDA. Di kini ba kita kin dapat integrate yang ia telah hal juga kita akan kamsuk. Terasi minta kita lagi jong ka bania dan ka jengade jeng step bania iki files perkara hasil kan isyam kamsin or kambami or teman-teman ada dalam hal juga building kan kamstet kita kam di wat kipat baru kini wab ha ka jing mentoy namar ba kini ba tang ha juga jaka berkambun ke kam juki kan dep kan kut ha juga jaka di ngadang dan ru ka wi ka jing thu na kaliang jonga bat ginia persyang bamia wanra ban bu no bat kan dan ru ki ATMs jongki bank jongki wain RD la ko at least ka bank ka dimundan ka ATM ru ha to complex kelam bakan yo jong to shibuni pat baba ken sedon ki jinga kren ka level jonga bang sara ru spo ka state level barwara ka bandon ka ATM hajan ka complex ha ka complex pat kan nong ru ka bolong functional bamde bang bakan sudan tang ka ATM bakan don ka dum dap bisa dum dan bisa dum ko port pat ba la pendap kam ha po ka complex kita dalam kamban withdraw tekan sub shibun iki tiga dia kan warah shibun ga cimtoy dia ga dong ga than mini ki initiatives pasisi yang jengero ya ketenat C&RD ba la tuan berlong ya kan dia lembaga office tu video. The building is very old and which has seepage leakages during monsoon season, which seriously hampers the functioning of our block development officer and his team to effectively deliver our services to the people of the region. So this is a very important step to ensure better infrastructure at the block level so that our block officers can deliver their functions, and also that below the DC office, the block office is the one office where all people come to this office to redress their various grievances, to ask about various government schemes, and to know about various their rights and various government opportunities to them. So it is very important, that's why to have a proper and well-functioning block infrastructure to reach to various stakeholders and also to improve the morale of our officers to function well. Nado pangiyo iaka block how kaknais pa prapuar kal block kala ay di sakri bapura na kabenta tinong song jom ka Amlarem block barokoy kala function hagini sabut ligisnan hagiyit iba hapan penhe na ko ko sa ko handre menta ka kenti ilayo
arklur nyulang nakabenta bantay iaka yung building kabatumay kumangitip kablok kadai keberan kantang nakabenta kajinan kamjong paipa namarba shibon kajinan kam kajongi kidai bat kablok kajin komplain na kawai kapor sa kapor kalong space zaka kakabnya Henry menta nilayo ya kada project banga kermen skem balan ba kada project kabang stampan sna inla ban kata ya kadiran kanjong paipa habaro kilya kandiat hakini kipor kajing yai inti jongga sarkar hapo kaji alam jong kontrak ke sama kalong kaba yale kan bala ban pembiang ia kaji nak kam jong upai pa ban upai pa habaro kisnong ulayo ya ki kaji amut jong u kiba kat bal de banyo kane kanam la ban urlong Klaim di trelang kerang basnong, klaim di trelang inong song, klaim di trelang ipai ba. Kung namay kamat nakanigatay, kung lokal mali nga scout tunat halo kata ba baro ngilaban aten iya kajung jong isnong kita. Ngilayawi dang mentara kenti Shortly ki primary school ki bala dapshna hapo kursi jami haka dor kabla bunula but manta sa shortly haka dor sawla nilayo ban shna bia nalor ki bangila dep lang ba boda rescue but ki way pat skill nilayo I bagi jingte jong school hapo sokha la dep artat but hapo no talang stamban dep but yang college po ng talang nilajan dep arta hakamin campus baglagi kisurok kinti kisingking jan baro nilayok bisa kasurok pregsikap hadu mutapur kede wedding pasliutan yang atu kin pentreno namarba ka cintre kintre mentahi benai na mentahi suk jusan paipa haka jinglot ke ba arho Bat kebas kau tenat hapo blok kejengi kewe negi snong kiba kendang tam kasamenong kadege snong be Henry katendar bakin snai kesrok ar kilometer stem ladap khot bat kumju ya kesrok hapo yang no kilometer stem muput ar kilometer bat kilometer hapo pentor kide tangi project kiberang yai bakin nangya te ngakermen skem badaji telang kejongi nginla shibun ban kentiu ya kayo offer ban kentiu ya henry ngi hamne po ka submission kejongi shibun kibreu ngim nang ban wat ya kilat kilenti dalade ban wadra ya jimento hapo blok jongi kibun ba kibreu henry ban apply lakin long hakayes program jaga sarkar kidunabha kiba apply lakade po enroll po focus program kidunabha lakade cooperative kidunabha ngantip na kaikadaw marmentang sarkar kamdesyo kampen borsyo henry ladamdan kamon kalong kabae yak sarkar ban wanra ban ay kajira Ini tahni po Amlarem office juga blok ke bedu. Man na juga bangangalin, man bagang kendu, kejual baik niyo ya kajing or kajing now, jongki video, jongki official log yang juga blok, baru nak yang jong nom kiman, kyo ke office ke blok jadi tekam long show. Di habang yo slow ya kita kajing or kajing now, jongki official jongi, jongki paiba, lekam tam jong nom kiman. Leso bakam ne ke kamera juga bantu 7 kilo di jongki skor. Mar-mar nara ikani kemat banyak kendu yo ci besar banyak keren. Nyong pesar kat cobalet
ngawan spo Gar Hills, ngawan spo Riboy, ngawan spo West Hills, spo Jan Hills, baru dontang jojana beri bagi jumlah bedbamiang joki block office jungi. Ngong lakum ngide ban thaulat ban pinyo bisa panayo office kebat thamai. Kerana kalong kajeng suk nam tiki officer jungi ban kalong ru kajeng suk nam taki paipa. Ban ka dokumen kajeng karan kam sumlong ke brand marmar usul salenga ngine persang ngine lap ilti. Ban hakdahi ila persang ban lapio bisa kumba sispa arpo krur. Masna tmai ye ka office juga blok apa kejalan ke Hebron away. Barkani kene ke scene ke bading ko nge ke bagi lapnong blok history jong kejalan Meghalaya. Babaro ki blok ke bagian berasa pun reutli. Ditang kani ke sarkar ke badut ban sim yak senjam ke bae. Ban pen balut. Ya baro sa pun reutli ki blok office apa kejalan Meghalaya blok away. Ingreutli ki blok nila depan ya cekmat ikam jongki. Kita kelong bajan doba, damal gede, dama, maulai, soyong, bat kemaupat. Kini reutli ki blok kejingkre yaki kaliaj mat. Bani kini ki blok reutli milik assumption kedua kembang arkro santulan. Bat kebasak mantap pada kedai ki sapo tli ki blok. Bat ngilamang kue ke blok arkro nyolan. Bara kot ki blok kini wak yak office ke Batamai. Ni suatu syai. Melak office ke blok kelang kebarim kinan bomba ke ko harkom ke terekam. Namar bangalik ngapet teng kamtam selong kendong. Kipai ba kamju kam sutunan bar kam slur baru ngopo office jo ki blok. Namar lomba ke blok office kipen terekam ki bomba ki skin. Lakalang the scheme ng the central government, ladi ka scheme ng yang jong government, kiba bun ba ki scheme ipinter kambet ng makablok. Kiba bun, ya ka jingade ki macam, apa yang jong kipai ba bat ka sarkar.